maemo kwata utethio nthini wa miaka 5 yukite merasimika kuthamia kundu kungi na serikali yu nielite ulikila kati na umatetheesya ile nini togeta jaribu tete anene moka malilia wale andu na mewa ati tikitati undu tono thilinda na yu tene ba plat yu kewu kila yumirira ku yake mayo jana ngetwe kuye oti kulio kwa mzata muzi kwa serikali nene kwa serikali ya Masako moke batone twiku matulindile mwezi kwitu na kuzo waziana na into kila kinge bete na Mutongoi weta wa mnaka daiso bikaba andaisa ku kaka tu yai babe ndo nona na twiku yene ndenjara spio ondo baita kie kuithi onasiana sila ba yendete skulu sia kie kwesela gita kwelingela 5 kumayanzia na yetuka 5 yibinda ya mbua yeka ukua muthango kathea na 5 yanzi yotuka Chifu wa Ngelani Martin Mumbo ni waelesya kana itina wa serikali kuvika kisioni ki yu mivango no yende kwikiwa na mena wikwatio kana serikali ni kwithukisya kiocho na kuka kutetheesya ekalia makisio ki cha mwanyani va Ngelani kauntini ya Masako. Imani cia Ngelani citakwa ni Daniela Mwongela, Mutongoi TV. Ni muvya muno Daniel Mwongela. Twitiana livoti tukwate livoti ingi na hindi mwendo museisya kwithiwa wikala na mamutha me mwanya tikuonanya ndotonya kuthukuma kuya Kibwezi kauntini ya Makueni ve mundume umwe kwesitwa Dominic Peter withitwe ayikala na mamutha me mwanya na kavindani kau kutwaisya biashara yake na ila yithitwe iyikanesa. Mwandiki witu wa Mauvo Kennedy Molinge nunena nisye na kena atumbanisya ilivoti ilie tao. Asunguma asia disability is not inability kana kwetha na uvungulo mamutha tikumaanisha ndotona. Ngewa ya Dominic Nguti Peter ula witha na uvungulo mamutha amwe mamwe sokoni wa Kibwezi ula witha na vandu va kuthambisya ngali na kivanda utewa valavala ni yaikithia ndeto ii. Kituo kicha kuthambia ngali ya chambeisya mwaka wa 2019 na tina wa biashara usukuya na avingwa kivanda ki mwaka muvitu. Na mbita na biashara ya kaoshi mwaka wa 2019 na kumavuma kwa 2020 niona vingwe wake bana. Kuyana na kene kanambea sia kuambisya biashara o akwatiti na wakuta ng'ombe na ila wawite ekilasi cha 8. Ni primary nende wengeze mbeza siakwa lana nanga pocket man na juko mina class 8 nende nina mbeza zona manager kwa Kasalu na ye na zoma na form 4 mina form 4 ya dina kwa diwa dona di wangela kembe wana te kalaka Kasaloka kwa na mashine akaoshi kumina sukulu na kwitha ena mavata alawa ile uthinikia nicho kitumi chake cha kuambesya biashara ii. None die peba ndo mundu umebika kethia natengemea mundu kilanzi azionde wenda kutengemea we kimwene ki kumanda mbeza ki sia kumwene utana kwitethia neleje mundu longe. Ni waelesya kana biashara ii ni mutethetie muno ntona kuungamia mavata make ona vamwe na alama asi make. Mutethetie tanye mwene kuungamia maisha makwa na kutethetia si makwa. Ni wasia kana ena maoni mako nene biashara isi yake ona mvaka wisa kuwa na kwa kanumba sia ukomboethia. Nenda kuita kwa expand biashara wakwa wakaoshi kibanda along last neza kweza kekata ku upload bandu nake ile nenda na kweza ngitengemana na andu ingi no miwito kwa andu angi na alama na uvungulo wa mamutha take mambisi undu na alama na utoi kana kuonekana mokilio kwa tuko wa kila muthenya kute kuvoya kila mundu kila wezi aini zizi onludo na kwata mbeza akeka ondu witha ena skill ya huo ndo na muteve kuliko kuthi evo ya mbeza ana ezunguka eti ya uteve. Ni wakulia serikali tona kutetheesya andu ala metho na uvungulo wa mamutha kwa komandhi wa undu matona kwikanika na maeka kwitasya utethio. Ni serikali kila ndo natona kwika ekudia ekumekishwa kila mwana mlemavu Kenya kana ni wamanire kenda undulo na kwika akamutetheesya ngwetha ni mathathi na ni waboya akathiba level elenge. Kennedy Molinge, Mutongoi TV,
kaunti ya Makueni. Mwandiki wetu wa mauvo usu Kennedy Mulinge ni muvea wi mwanya kwa gutwete livoti isu na indi ni kwa andu onthe ala mona amo matatonya kwi kondo nondu kwanzia mwekana ilengi mena mamutha ma mwanya kwou ni wona bwana Dominic Peter wenu yose biasala yake na akavikia na kwendea kwi manthe mukate wake wa kila muthenya ni muvea muno mundui Kennedy tutiane na livoti yesu na indi tukwata livoti ingi aingi makula cia isietwa ya musi wa masaku ya umieva weni wisi isietwa yeu ya umaniwe na ngumbao ya ukamba yeta wa masaku mwandiki wetu wa mauvo kuma kauntini ya masaku Daniel Mwangala notumbanise livoti yi mwanya yolo wa umo wa masaku musiesia ninisi niwisi kana cia kusendongo nyusa mulu ona mwa mwitu na ana umaitu nimesikiu na masaku wa atongoi ma matongo yasia atongo ya nimevo Chief Kivoi Paul Geimwendwa sio kimau mulu mutisia kati wa atongoi angi maukamba indi nenda tuthiwe metho na kwisya ndongoi imwe kuma musiini wa Kivoi na ula aingi makita kwiwa sietwa yake na ngumbau ii tiengi eka masaku ula wisikiwe kwe sietwa yengi ilovya ngumbau ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi peisita ya kwitawa ilovya ni mbia cia ng'ombe ai ng'ombe nyingi na kwa uweta wa ilovya nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo masaku muno niwesikie kwa utuika wake wa kusauvya ndawa cia miti kwathana kati wa maundu maingi mausenya ala weka na ala matia aingi masengete ona kuvikia umunthi nthini wa ukunikili witu nitwokwatianie na amwe mamusi wa masaku ala meutolesya kwa uliku we masaku no iwe wa ngumbau ya maundu meivathukani sithio cia ukambani niwe wainasio utoni wa nthino niwe wainasio ndai muvenani ndai mundu wa kuingia ni